Lacho elogwitsho mbukeli masibulise ngalentsasa umhla wesibhozo kweyomqungu ngokovimba wethu ke namhlanje akukho sikrokro ngoba sivunile hayi nje inqala kwaye ke wena mbukeli uza kutya ubhukuqe kuthi xa sele sikusondele ukuba siyiqukumbele eya namhlanje sikunika nje into ethile yokuba uthobe hlala nathi ke apha ekhaya jikelele napha ku SABC lihaye epha ku SABC Plus uba unayo SABC Plus kulonyaka hayi andazi basiqalele iphinto kodwa ke masime ngorhali sondele kusingaye ndimlo ke unonkanyezi kalubisi umadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezinto zakhe andiyami ndedwa ke njengasiqhelo ndiyama naye umamtshali waphakwa mageba washo ke wafika umsombuluko ngaliyo mbukeli nokusho ke ukuqala kwesonto lesibili kumasingana uJanuary abanye ke bayabuyela emsebenzini selokuphela abagcina ngoDisemba abasajwayele ngisho nokuvuka kuyobe kunzima ke namhlanje kuseni abanye ke bebehlanganisa izolo imali yokugcwalisa ithegi yebhasi abanye ngapha baboleke ukufaka upetroli hayi kubhizi nje kumatasa ngimzuleke nomunye ethi hey Nkosi yami bakithi akekho nje wazi umashonisa nomoya phansi angizame bakithi ngizombona month-end angithi kwakunguwe ngoDisemba uMureki uthuma abafana ama-hayi siyabona ke manje ziyakhala uJanuary igama ke lohleli Ekhaya Jikelele kanti lami nguNonxolo kwaMwali uMantshinga ihlaba lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ingase sishamthetho sesifundazwe esidala ake sibheke ihamba phambili. It is fixed from inside. We've got problems here. Namhlanje kuhlangana iminyaka eyikhulu kanye ne12 inhlangano ebusayo kulelizwe iAfrican National Congress yasungulwa umgubho weqembu elibusayo uzobanjelwe eMbombela eMpumalanga. Lusamukana nokwethuka usapho lonyano neminyaka eli-18 obethwe lizulu wasweleka ngolwesihlanu eMntla Koloni. Unozintiwe bafana uthi bayimisela ukuthi okungenani bafinyelele kwama-quarter finals omqhudelwano we-Africa Cup of Nations kule nyanga umasingana. Unobhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi njengeqembu elibusayo bazophosela inselele iqembu elibizwa nge-MK. Uthi leli qembu lasungulwa ngoNhlaba wanyakenye. Umbalula ukusho lokhu ngesikhathi iqembu lakhe lilungiselela umcimbi weJanuary 8 statement ozobanjelwa eMpumalanga. Unobhala Jikelele we-ANC ethetha nabaxhasi bombutho uvumile ukuba lo mbutho ujamelene nenhlaninge yengxaki kodwa baza kuzilungisa ngaphakathi. It is fixed from inside. We've got problems here. Sinamageza nabantu nje uthi umjongile nje uthi lo iproblem. Uthi libothusile kona inyathelo lwayisakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma lesibhengezo sokuba uza kuvotela umbutho wumbi kunyulo lukazwelonke kulonyaka. Isurprise lento kaMsholozi. And we have been tested here ukuthi are we equal to the task? And asizumenza imanifesto yethu JZ. Umbalula uthi okungenani uZuma ngesiphakamise ngendlela ephucukileyo isikhalo sakhe ngakumputho kungenjalo ngakumongameli womputho. If Jacob Zuma as our former president have got a grievance with Ramaphosa, he should have raised that grievance with us. Asiqalele ukuthi balwa ngantoni. Uthi okuphambili kwi-ANC ayikokrwempana kothile koko kuqhubisana nemingeni ejamelene nelizwe efana nocimicimi wompane nohanjiso lwenkonzo. Abantu base-South Africa abafuna ukwazi ukuthi sixabane ngantoni noZuma bafuna ukwazi ukuthi siyigqiba nini load shedding. Sizayigqiba i-load shedding. Ukanti qala ngomso umhla wokusekwa imibhiyozo ye-African National Congress kuquka umsitho osiko lwekhekhe kumongameli walomputho umnumzana Cyril Ramaphosa eMbombela logama umsitho omkhulu ungumhla we-13 ngalomgqibelo kwipala iMbombela eMpumalanga. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho.
Kusenjalo usekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile namanye amalungu wekomiti yesigqeba Jikelele bebeyinxalenye yenkonzo embombela nanjengoko belungiselela ingxelo yeJanuary 8 ezakunikezelwa ngumongameli uCyril Ramaphosa ngomhla we-13 kaJanuary. UMashatile ke uthe eliqela limaxhaphetshu nokuzivuselela okungaphandle kwabachasi. Bethabatha ixesha lokunqula uThixo, amalungu wekomiti yesigqeba sajikelele bathabathe ithuba lokuya enkonzweni. Iinkokheli ze-ANC zithi eli ayilophulo lithile leliqela kodwa bakwenza oku ngokuba i-ANC yasekelwa enkonzweni. Usekela mongameli uPaul Mashatile uthi kunabachasi ngaphakathi nangaphandle kweli qela lilawulayo kodwa kunjalo abazokuphumelela kwaphela. Our house is still standing, 112 years, because it's built on a strong foundation. And I said, like any family, you have family members who behave in a particular way, and I said others will want to break windows, others kick the doors, but there are those of us who are rebuilding, renewing, and this house will never fall. And I meant the ANC. Kusenjalo umphathiswa wezobulungisa nenkonzo zoluleko uRonald Lamula uthi iqela lezomthetho leli lililungele ityala lenkundla ngakuSirayeli liza kuba ngolwesine ozayo. We regretted the Rwandan genocide because it happened during the elections in our country. So it is an important decision that South Africa has taken to The Hague to stop the genocide that is currently happening in Gaza. Kwakhona uLamula wongeze ngelokuba iGuptans zityholwa ngokucwangcisa ukubamba umbuso ngobhongwane yaye ozibiza njengomprofeti uShepherd Bushiri useza kujamelana nengalo engqengqwa yomthetho yeli. Ukwathe sekuqaliwe nenkqubo yokumbuyisa ekuqhwesheni ukuze ubulungisa budlale indima. Kulindeleke ukuthi umnotho wakuleli uqhubeke ukuma ndawonye kulonyaka ngenxa yokuthi izwe libheke okhethweni kulonyaka. Lo ngunyaka apho abemi beli bajonge kunyulo kwaye ingcali zezoqoqosho zithi oku kuza kudala iintandabuzo kude kubekho urhulumente omtsha. Ezintandabuzo ziza kubangela ukungazinzi kubatyali-mali kweli, nto leyo eza kongeza kwimiceli-mngeni ebangelwa ngucimicimi wombane nezinye ingxaki. Unjingalwazi waseWits Business School uYane Rousseau uthi oku kuza kubangela ukuqhwalela kuqoqosho kulonyaka. In the period up to the elections, there will be a lot of uncertainty, and thereafter a new government will have to be formed. So unfortunately, 2024 will again be a year of low investment in South Africa. As a result of that, economic growth will not accelerate very rapidly, and therefore poverty and unemployment will remain a major problem. Oku kungangunobangela wokwehla kwamandla emali nokungakhokhelela ekubeni ibhanka enguvimba yehlise ixabiso lemali nzala kwisiqingatha sesibini kulonyaka. We see economic growth at 1.6% for South Africa, and then we are seeing inflation to drop in the second quarter of 2024. Ingcali zezoqoqosho zikwathi ngelixa kubonakala imininzi imiceli-mngeni eqhwalelisa uqoqosho, izinto zingajika emva konyulo. Umasipala wasemasilonyana kwiphondo laseFreystata uvule ityala lokonakaliswa kwezakhiwo emva kokuba abenzi bonakalise indawo yokucoca amanzi iThenison. Umonakalo kuyoqikelela kwizigidi ezintlanu zerandi ushiye abahlali bengenawo amanzi iintsuku eziliqela. Kususela ke kwinyanga ephelileyo ngomhla we-14 oko iimpompo zamanzi zome nko. Abahlali baxhomekeke kwizigadla ezithwala amanzi. Benyamezele ubushushu obumandla, abanye benze umngcelele apha ukususela ngentsimbi yesine ekuseni kuba befuna amanzi. Ni sincede ngamanzi, siyasokola ngamanzi. Sinomama amaxhego namaxhagwazana angakwazi nohamba.
afuna amanzi. Simile ukusuka ngoNovember sifunana namanzi. Asikwazi ufumana umuntu othi uzawuza namanzi okanye osixelela ukuthi sizawufumana amanzi ngolwesibini okanye ngolwesithathu. Ukulungisa oku umasipala kulindeleke kuba akhuphe isixa-mali esikhulu. We are sitting with a bill totaling more than 5 million just to fix and restore the plant into operation. So as of yesterday, we were able to hand over the site to a contractor that is now busy with restoration work, so that at least in the next couple of days or in a week or 2 weeks time, we'll have the plant fully operational, or some levels of capacity of the plant pumping water to the community. Umasipala uthi benza konke okusemandleni ukusebenzisa abanako ukunceda abahlali. Abahlali bathi bakruqukile kukungabikho konxibelelwano komasipala. Sekungenelele iParliament malungana nesigameko sokweqa ejele kukaThabo Bester owabedonsa isigwebo sokudlwengula nokubulala. Icala lika Bester kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo kulinyanga. Iparlamente iye yeva ukuba ukuqhwesha kukaBester kwakucingiwe kwaye kukho neempawu zokuba wancediswa ngamagosa akwa-G4S. Le nkampani yakwa-G4S yazama ukucacisa ngokuqhwesha kukaBester. We were unable to identify whether these two individuals are G4S staff members, Mangong prison officials, or whether they were inmates. In actual fact, some of the things that you would have spoken to, they contradict one another. The times don't speak to each other. For me, it's pure lie. Kodwa amanye amalungu aseParlamente axelela isebe lezobulungisa ukuba isivumelwano sengqesho nenkampani ka-G4S masinqunyanyiswe. There's definitely something going on, and I think as a committee we do need to take strict recommendations after this. Ulamola wavuma ukuba waxelelwa ngo-Okthobha walonyaka uphelileyo. Justice Cameron informed me that it appears to him this exceeds probability or credence, but it's an investigation that is underway from themselves as JICs, but there is also investigation by both the South African Police Service and the Department of Correctional Services. Ngexesha ephendula imibuzo yamalungu aseParlamente, uLamola wacela uxolo kumaxhoba kaBester, kodwa engavumi amakhwelo ukuba abeke phantsi intambo emsebenzini. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eParlamente. Usapho lonyano neminyaka 18 eMntla Koloni nobethwe wasweleka lizulu ngolwesihlanu lusamokamokana nokwethuka. Ulemogang Silibugu ngomnye wabasebenzi abathathu basefama abathe babulawa lizulu kweliphondo kule veki. Izulu lokuqala libe ngolwesithathu kwifama iBuckley West, nalapho abantu ababini baye basweleka. Abahlanu ke basesibhedlele. Endaweni yokuvula unyaka ngovuyo zizivubeko kwelikhaya, usapho lukhwanqisekile kambe lunxunguphele. Umama kaSelebhorho uthi unyana wakhe ushiye ikhaya ngomvulo ukuqala ukusebenza kwifama. Udlule nje insuku ezine wabanjwa emnxebeni ngelithi unyana wakhe uhlanzelwe liselwa. Ngoko nangoko inhliziyo yakhe ibe lihlwili esithi kuya kumthabatha ixesha elide ukuxhamla uxolo ngelishwangusha lokushiywa ngunyana. Ngini finele firstborn yakhe enele mogang. Uthi ebengunyana wakhe usenyongweni wokuqala kube ngamabona ndenzile ukumkhulisa, wayidla ngokumshiya nabazali ayokusebenza kubhlungu kungelulanga. Utata kaSelebhorho uthi ubomi bonyana wakhe bebusaqala, umbalule njengomntwana obenesimilo yaye enentshisakalo yokuphumelela kwizinto ezininzi. Uthi bekusafanele ayokhangela amadlelo aluhlaza, uyikhabe ibhekile esemncinci ebeseneminyaka 18 kuphela, esebenza ngokuzijula ijacu. Elilishwa libajemisele ngemijelo yengqondo bayohlala bemkhumbula unyana wabo.
Umhlobo kaSelebhorho lingqina lokuqutyulwa kwakhe inqwelo yokufa uthe sadandathekile sesisehlwa sibonileyo. Uthi umxelele uLemoganga ukuba athi qha aphumle kodwa yena wafuna ukusebenza kwakhona kwathi ngesaquphe kwaqala imvula neendudumo ezimandla bathe xa bebaleka emva kokuthabatha izixhobo wabuza abanye abahlobo ngoLemoganga kuba engamboni suka xa bebuyela entsimini bagagana nomzimba wakhe uthe gengelele sowehlukene nomphefumlo. Usapho luthi ubomi ngaphandle konyana wabo besele lithemba lokugxotha ikati eziko bubugxwayiba obuza kubatsalisa nzima ukanti banethemba lokumngcwaba obesenyongweni kubo kule veki izayo ngomgqibelo xa imali edingekayo ithe yafumaneka kwangethuba. Sibambe ngazibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi kanti ke emva kokuvalelwa entolongweni iminyaka ephantse ibeli-11 oyimbaleki ye-Paralympic eyabanjelwa ityala lokubulala u-Oscar Pistorius ukhululwe ngenqawule kwiveki ephelileyo ngolwesihlanu. Watyetyelwa ke ukubulala isithanda sakhe uRiver Steenkamp ngomhla we-14 kuFebruwari ngonyaka ka-2013. Qale ke wagwetywa iminyaka emithandathu ngokubulala ngokungena njongo ngo-2014 kodwa ke inkundla ephakamileyo yezibheno yasijika eso sigwebo ngo-2016 yasinyusa saba ngaphezulu kweminyaka eli-13. Isebe ke lenkonzo zoluleko lithe imiqathango yenqawule ngokubanzi iqukungaseli utywala nezinye ke izinto ezingavumelekanga. uPistorius naye ke uza kwamkelwa kwinkqubo yoluleko loluntu kwaye ke uza kubeka esweni de kufike umhla wokuphelela kwesigobo sakhe ngonyaka ka-2029. Ukuthetha ke ngakumbi malunga nalomba wenqawule kaPistorius siqhagamshelana nomnumzana Mpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzana uZikalala masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazo zozibini ngokwenza idinga kunye nathi. Angibingelele ekuseni bese ngibele aphula balele emakhaya. Enkosi kakhulu. uOscar Pistorius wanikwa inqawule yibhodi yesebe lenkonzo zoluleko kunyaka ophelileyo ngoNovemba emva kokuba yayaliwe ngoMarch nanjengoko wayebonwa njengomntu obonakala ngathi akafanelekanga. Xa ukhangela mnumzana uZikalala emva kwityala lakhe nakwiimeko ezakhokhelele ekubeni agwetye ingaba ucinga ukuba le mini bisele ilindwe ukuba ide ifike? Egcineni kosuku besigcine sifikile bakuwukuthi ngesikhathi ehlele ngaphakathi ubehamba wonke ama-workshop nezinto noma ama-class ade kufanele awahamba ukuze kubonakala useshintshe. Asikhumbule ukuthi i-parole board kuyona ithathe iy'nqumo ukuthi ubani umuntu ophumayo isuke ilawulwa umthetho obizwa Correctional Services Act othi uma usukhona lowo mthetho bese uyabuza uthi bangabe umuntu sekuphela iminyaka ethizeni agwetshwa siphinde sibone ukuthi usehlele ngaphakathi isimilo sakhe sesihlumile noma sehlukile kunendlela ade kusiyisona ekuqaleni unelungelo lokuthi akaphuma bese phumela ngaphandle once futhi mase kwenziwa lesibiza nge-victims offender dialogue la khulunywa khona umuntu osuke yisuli kuwena bese kuthiwa ke sibona ngathi isigwebo sakho singakwazi ukuthi usebele ngaphandle akuchaza ukuthi isigwebo usenaso usayisibosha usamuntu osaseve isigwebo sakho. Umehluko nje kuba ukuthi la ususevela khona usaseveli ngaphakathi ejele ila usungaphandle khona. Kodwa into eseke siyibone ngokuhamba kwesikhathi ukuthi amandla ayi-parole board besethanda ukuthi anciphe ekuthatheni i-discretion noma bayicabangele ukuthi izinto yithini. Sekuphenduka into esingayibiza ukuthi just a tick box exercise la khona bangabe khonjiswa ukuthi umuntu uhambile wafika wakwenza lokho isikhathi sesiphelile. I-parole board ibingasadecide into ey'ningi bese kuthiwa ake simdedele bese iyasala-ke le element yokwakhiwa kwayo-parole board ukuthi cha iphela ngoba yonke into izobe i-admin asithathe sifake ekhompyutheni asinasanifaka ngoba into ke sesiyifuna kakhulu ize-parole board ukuthi nizothi hayi ngokwethu ukubona sibona ngathi lo muntu akakulungele ngoba umphakathi awumamukeli umuntu oyisula awumamukeli sibona ukuthi khona izinto engakayiqedi ngaphakathi ukuze sibone ukuthi useshintshe ngempela yini na. Ityala lakhe uPistorius lachazwa njengelo lomdlali waseMelika u-O.J. Simpson kuba naye wabulala umfazi wakhe ngoJuni ka-1994 uNicole Brown. Ingaba mhlawumbe elityala lohluke njani kwamanye?
Kona kucishe kufana ngoba uma uzobona indlela yokwenzeka ngaso nomuntu okade ethanda kakhulu umphakathi noma mhlambe evelele kwisport bese kwenzeka into efana njengale bese kuzoba i-test ukuthi umthetho walapho kulowo lelizwe esuke sekulona lisebenza kangakanani nobufakazi busuke uzofika lana-ke mhlambe into eyahluka ihluka ukuthi cha u-OJ watholakala engenacala kodwa u-Oscar Pistorius bamthole nalo icala la ngokusebenza kahle kukahulumeni noma we-state at the time. Nakhona futhi ukuhamba kwesikhathi mase kuthiwa kuphuma isigwebo esingekho right noma mhlawumbe istate esingasilindele obese kuthiwa hayi sesiyakwazi ukuthi siphume ukuthi akangene ngaphakathi ejele bese sithole isigwebo esimlindele noma esimfanele. Into engiyicabangayo ukuthi u-correctional services uthe uma uhlala wathi cha asifuni ukuthi sibe ne-system noma sibe ne-incident efana ne-OJ la umuntu okholwa ukuthi uzoduma khona ngaphandle mase kuthiwa usephumile yiko kwenye komgomo yembandela ekhona ngaphansi kokuphuma kweparole kwa-Oscar Pistorius kuthiwa cha musu ukukhuluma nemedia wena ungayithindi ngisho ukuyithinta kodwa-ke lokho angeke uze kumvimbi ukuthi once isigwebo sakhe sesiphelile mhlawumbe sesibone naye sebhala incwadi noma sibone mhlawumbe ezokwenza i-documentary ezohamba iyongena ey'nkundleni la zekaqeda isizungu la ezobe zama khona naye ukuthi kube khona imali azokwazi ukuthi ayithole leyo kodwa in terms of immediate attention, in terms of ukuduma kwakhe, in terms of ama-endorsements ngiyacabanga ukuthi uzolithola ithuba lokuthi akwazi ukuthi aphile kangcono isigwebo sakhe masesiphelile. Uthetha ngento yobana into engathi mhlambe yenzeka emva kwayo yonke le into. uPistorius wagwetywa ngonyaka ka-2014 ngetyala lokubulala ngongenanjongo. Kodwa isigwebo sajikwa yayesobasuba ubulele saze sonyuswa saya kutsho kwi-13 leminyaka yinkundla ekhakamileyo yezibheno. Njengomntu ke othe wakhululwa ngenqawule ingaba mhlawumbe uPistorius uvumelekile ukuba aphinde abhene kwesi sigwebo ngelixa esekhaya? Angakwazi ukuthi akwenze lokho kodwa inkinga sengabhekana nayo uzokhumbula ukuthi uma ufake aphinde umdlulise isicelo sakho khona isikhathi onikezwa sona izobe siyabuza enkantolo ukuthi awu Oscar wahlala iminyaka emingaka lesi sigwebo ungazange uzusikhuphule noma ungazange uzuye enkantolo e-constitutional court for example buhlaleleni sonke yonke le minyaka sekudlula iminyaka close to about 10 manje ungakwenza ngalo awenze into ekuthiwa application for condonation la uzocela khona ushwele ukuthi sikwazi ukuthi sikuzwele siyinkantolo mangabe izathu zakho sizizwe ukuthi hayi ngempela izathu ezineqiniso phakathi bekuyizimo ukuthi beyond your control ebungakwazi ukuthi uzamukele noma ucontrol then sobe sesiyakuzwa kodwa makuthi akukho njalo siyakuthatha siyakudismissa kwenzelwani lokho asikhumbule ukuthi ufakazi ubona obusuke bezongena and equality ne-quantity yofakazi ijwayele ukwehla ngokuhamba kwesikhathi so uma uzofika wena after 10 years uzofuna ukufaka i-appeal umbuzo uthi abantu akade besebenza ecaleni lakho basakhona yini abali-understanda kangcono ufakazi buzosetshenziswa ku-appeal ebusakhona yini bezosebenza kangcono abantu esibafunayo ukuthi abazofakaza badepose kuthiwa ama-affidavit basakhona yini if bengasekho ngenxa yokuthi mhlawumbe sebadlule emhlabeni sebishile emsebenzini noma sebehlala kwezinye iy'ndawo ubeka i-state endaweni engekho right seba-privileged ngenxa yokuthi wena udecide ukuthula nje isikhathi eside kangaka bese uyangena so noma ngabe engakwazi ukuthi icala lakhe lithatha lidlulisele phambili angiboni ukuthi usengakwenza lokho ngoba uzobetha isikhathi engathi sesihambe kakhulu bengibona ngathi ifocus yakhe ibibheke kakhulu ukuthi cha ake ngiphume ngeparole ngiseve isigwebo sami ngisiqede kodwa ngifuna ukuphuma ngeparole ngoba ngiyabona ukuthi engathi sekuseduze phambili leya seyitholile manje ngoba sikhuluma nje nawe sobabili njengamanje ungathola ukuthi nawe sesibukele into ekade bengekazakwazi ukuthi ayithole ejele. Lempendulo yakho inikhokhela kulombuzo ulandelayo mnumzana uZikalala. Phambi kwengxoxo yenqawule yangoNovember wonyaka ophelileyo, umama kaRiver Steenkamp kuJune wakhupha ingxelo esithi akaqinisekanga ukuba mhlawumbe uPistorius ubuyiselwe kwisimo sangaphambili. Kodwa ke nangona kunjalo wathi akachasi ukukhululwa kwakhe njengoko yena esithi umxolele. Ingaba mhlawumbe ukubandakanyeka kosapho lwexhoba ludlala yiphi indima kwibhodi yenqawule ekuthatheni isigqibo? Isuke ibaluleke kakhulu kodwa ngendlela esike sibone ngayo sibone ngathi mhlambe i-renewal board ibalalele ukuthi abantu basuke bethini ayibuke beyond ukuthi abantu batheni bese sobhekela nathi zomphakathi ukuthi kuthini noma ake ngiyibeke kanje abantu mabesuke behlele enkantolo belalela ukuthi umuntu abamthandayo ubulawe kanjani bese bezolalela isigwebo esisuke sinikezwe makuthiwa wona uzohlala ejele for iminyaka o-15 noma o-25 emqondweni yabo kusuke kuwukuthi awu siyabonga for 25 years esoke siphumule sazi ukuthi umuntu wabulawa umuntu owethi simthandayo uzobe sejele
ngokuhamba kwesikhathi uma sizothola ucingo lithi woze uzokhuluma into ekuthiwa i-victim offender dialogue enhle by the way ngoba khona la kusebenza khona kube kungasahlali kahle mangabe izinto zakho noma izimpo zakho zizobe sezingasalalela yes ngasho incwadi egcineni kosuku ithi ayikulungile ngaphuma kodwa mekhala kakhulu ukuthi iqiniso azange zelikhulu ngiyacabanga ukuthi discretion yayo parole board la izothi khona cha abukho ubulungiswa lapho ngoba lo muntu sefana ukuthi useyakuduba uthi ayikulungile mkhipheni mangabe ngithanda ngisena ndaba into eniyenzayo sengigive uphile even kwakule justice system yaseNingizimu Afrika ngoba ingenzeli lento mina bengintshotshisa ukwenzelayo bengintshotshisa ngizothola iqiniso ukuthi ingane yami idlule kanjani ibulaweleni isasa ukuthi sibulawe sasitheni nama details amanye amaningi angizange ize ngokutholela kusona ngingasangibiza ukuthi participate so singasho sithi iyabaleka lo process ukuthi yenzeke ngayo kodwa ngiyabona ngathi parole board ike ithi uyehlisa kancane ingayinikezi weight efile ngabiyinikeza kuba kuyangami bekuzothi if umndeni wesisulu noma ube-victim uthi asiyizwa le ndlela ophendula ngayo angeke sikwazi ukuthi sikhulume nawe angeke sikwazi ukuthi sikunikeze even i-advice noma sikunikeze even into ezosho ukuthi siyakulalela noma sikuxolele akangaphumi lo muntu sikhuluma nje njengamanje ubaba ka-Riverstand Kampuze wadlula emhlabeni engazange azayiqede leyo meeting ngoba ngesikhathi beyibambile beno-Oscar Pistorius yahlala isikhathi esincane wathi ngicishele isikhathi sami ngoba ungitshela iqiniso into efanele sikhumbule kuyona ukuthi ukulungiswa bobuphike lapho mase kuwukuthi umuntu obumthembisa uzokutshela iqiniso ngento eyenze ngendodakazi yakho akakwenzi lokho and then bese sithi siyamkhipha ngoba nake incwadi ithe kulungile ngaphuma Kwingxelo isebe lenkonzo ezoluleko ithe imiqathango yenqawule iyakusebenza nakuPistorius njengoko sivile into yokubana akazuvumeleka into yokubana aphume ngaphandle kwemvume kwaye ke kuzoba khona nelimit in fact akazube kanti uyasela utywala kwaye nezinto mhlawumbe azawuzenza like uzawungena iprograms anger management kwaye angene nakwi-community services ingaba yonke lento imbeka phi ingakanani inkululeko aza kuba nayo inkululeko ethanda ukuthi beyincane kakhulu ngoba sakhumula thatha njengomuntu wesiboshwa kodwa umbuzo fanele siyibuze wona if kuwukuthi a person use-rehabilitated useshintile isimilo sakhe asafani njengalesa engene kusona ekuqaleni yindaba fanele athende ama-anger management classes okuchaza wona ukusakhona ukushodayo ngikhiphela nomuntu okusashoda kuyena ngeparole ngenxa nje ukuthi isikhathi fanele ngakuhleli ngaphakathi usesiqedile okokuqala lokho okwesibili bese kuzoba ukuthi kuyo yonke lama-conditions owabekile ngabe monitoring system yakhe izohamba ngohlelo yini unabo yini abantu abanele bayi-staff bazokwazi ukuthi bahambe bamonithe either through ama-appointment kuzobe kwazi ukuthi uzofika noma lento babiza ukuthi ama-surprise visits la bezofika khona bengashongo mase befikile uthesta kanjani ukuthi uphuzo oludaka likhona uthesta kanjani ukuthi ama-drugs akhona ubani umuntu uzohamba uyo-interview ukuze uthole leyo information so kungaba kuhle siyibhale kube ngathi into ezoba right ngokuhamba kwesikhathi kodwa kubaleke kakhulu ukuthi i-enforcement yalonto ngabe izokwenzeka yina ngokuqala lokho ama-resources ukuthi leyo enforcement yenzeka thini i-report back esoyithola ezibuyela back i-parole board ungabe izohamba izifika if zingekho zonke lezo zinto singekho clear ngazo ukuthi ithini then kuyafana ukuthi siyidlalela ngesikhathi kodwa-ke into engingafanele siyenza sokunikeza i-Department of Correctional Services ithuba sibone ukuthi lo monitoring izokwazi ukuthi ibe khona sithembe ukuthi angeke size iy'tori lesi sijwayele ukuthi sizizwe abantu bephume ngeparole kodwa uyabona emva konyaka noma emva kwesikhathi esincane kuthiwa sebephilele ngaphakathi ejele ngenxa yokuthi usebenze amanye amacala asuke ngaphezulu kunalaba kade beboshelwe kona ekuqaleni Mnumzane uZikalala masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana uzoba nosuku oluhle kakhulu siyabonga kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle Enkosi kakhulu lo mbukeli besincokola naye ibinguye umnumzana Mpumelelo Zikalala uligqwetha nobethatha nathi ke malunga nokhululwa kuka-Oscar Pistorius ngenqawule emva kokuchitha iminyaka ephantse ibelishumi elinanye entolongweni ngokubulala owayencoma naye uRiverstand kanti ngokumbukeli ke masirhabulise kuqikelelo lwemozulu ngaphambi kokuba ke sindwendwele ivenkile
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Ukapteni weBafana Bafana uRonwen Williams uthi apho babhalele khona njengabadlali kukudlulela ngaphaya kwesigaba se-quarter finals kwi-Africa Cup of Nations ezakubanjelwa ke pha e-Ivory Coast ukuqala ngalomgqibelo uzayo. iBafana Bafana ke yajika kwi-quarter finals ukwi-AFCON edlulileyo. uWilliams uthi ababadlali beBafana Bafana nabo bebekho kwi-AFCON egqithileyo baza kwabelana ngamanye okanye ngamava nabadlali abaqalayo. iBafana Bafana idlimu ngamalungiselelo wayo etumente ye-AFCON eStellenbosch. Eliqela liya kule tumente libeleke amathemba elizwe nekulindleke lidlule kwisigaba sokuqala uGroup E oqulethe iNamibia, Tunisia neMali. Kunjalo asentungu amathemba iqela lesizwe kwenza phucukileyo kule tumente kodwa luqonda mhlophe kunqantsha elijamelene nawo. Hopefully, we can go a step further than the previous one. We went out in the last 8, so it's possible. We need to dream high as a country, but we need to be realistic as well. We haven't been part of the tournament for a very long time, but I'm very happy to be part of this wonderful group that we've got now. We did well, certainly Tunisia in the World Cup. Mali is playing a kind of home game. It's near to the border of Mali. So yes, they will be very motivated, so it will not be easy. And then you have Namibia. Namibia is maybe the team that nobody expects, but we played against them a few months ago, and it's well organized. Williams uphakathi kompondo zihlanjiwe kwiqela ndawonye noThemba Zwane kunye noPercy Tau. Kuza kuhamba indimende kambe ukwabelana kwabo ngamava nabadlali abatsha. It's just for myself and some of the players that were there at the previous AFCON, to just share our experiences, because it does get tough. Having to play every 3-4 days, it's not easy. I think this AFCON is going to be one of the most competitive. It's going to be challenging, but I think we have a team that can compete. Kumdlalo wayo kuqala kwitumente iBafana Bafana iza kudlala neMali ngomhla we-16 kuJanuwari. Kanti ke uGrigor Dimitrov waseBulgaria kunye noElen Rybakina waseKazakhstan qabe baphumelele itumente yetenetya yamazwe ngamazwe yaseBrisbane eAustralia. Boyise uHolger Rune ogqwesileyo kumdlalo wamagqibela kankqoyi wamadoda. Kanti ke iJamani iphinde yaphumelela ukhuphiswano lweqela leUnited Cup eSydney. Yeah, great week for me, first time here in Brisbane, and honestly didn't expect to start that well the season, but really happy with my game, with the form I am right now, and yeah, looking forward to Melbourne. Hayitsukani madoda! Inkosi mazidhambi izikaka zivumile bantu bakuthi. Ayikho inkomo yobuthongo. Vuka uzenzele. Zanevulakazi! Ngajoke nkosazana. Ukuhlafuna kunavila. Cala umvubo kuzozelisa. Ndiyacama kustu kwenze njalo. Nasi siphiwa yindlu enkulu yakwantu. Qina uqaqamba uxela intyatyambo zohlobo. Krazula ubukrele kwimvelaphi yakho. Kakade inkawu ityiwilile mdantsane. Mayihlo mihlasele magwalandini. Iindaba zalibazisa umakude eqhwesha. Hayi bantu baseMzantsi Afrika niyazithanda iindaba. Terham! Yo! Siphinde sikamukele embukeli lapha ekhaya jikelele.
Namhlanje kuhlangana iminyaka eyikhulu kanye ne12 kwasungulwa inhlangano ebusayo kulelizwe iAfrican National Congress. Leli qembu lezombusazwe lathatha intambo zombuso kuhulumeni wobandlululo ngemva kokhetho lwangonyaka u1994. Kanti ke iningi labantu lavotela lenhlangano ngoba lalinethemba lokuthi izobakhipha endlaleni, ibakhele izindlu, ibasungulele namathuba emisebenzi nokunye ke okuningi. Namhlanje iqembu elibusayo lihlangene eMbombela esifundazweni Malanga lizokwethula ke inhlelo zalo zakulonyaka. Ku-Zoom sinomhlaziyi kwezombusazwe uSolwazi uNtsikelelo breakfast. Asikubingelele Solwazi breakfast sikwamukele ohlelweni. Sizibusele komsasazi nabaphulaphuli. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Solwazi isiqubulo se-ANC sangonyaka owedlule sasithi the year of decisive action to advance the people's interest and renew our movement. Ingabe ikwazile yini ANC ukuthuthukisa impilo yabantu bakulelizwe? Andiqondi msasazi ngoba kaloku xa ujonga amanani abesendokhutshwa si-Stats SA yabona amanani babantu abangalinganiyo anyukile, amanani babantu abaswele imisebenzi anyukile, amanani babantu abahluphekayo anyukile. Xa ujonga umzekelo indlela omasipalate abaperforma ngayo in particular ababe-ANC akabikho ngoku. Xa ujonga umba wombane uyabona uba hayi le nto bebiyenziwa ukuphelisa udanyacine ayenziwa. So andiqondi mna ngoku uba ngaba likhona ithemba elizawuthi gqi kulo myalezo uzawuthi gqi from umongameli, because ingathi abantu sebe zenzile izigqibo uba bazavota njani na aba bazawuthatha inxaxheba umba wovota. I'm not encouraging abantu abangavoti, but aba bazavota ngathi beyazi bavotela bani na. So the point is that I don't think the message is our influencer political behavior abavote in a particular fashion. Solwazi phakathi ke kwezinto iANC eyayihlose ukuzenza ngonyaka owedlule kwakuyihlela kabusha. Ingabe kwazileni ukuthi ke ikwenze lokho? Yes, in the renewal. Yes, I mean, isuke from inkomfa ngo-2017 since binengxaki ukuya pha, but siyabona I mean iwork ngoku imfazwe kwi-ANC since kukhona umbutho omkhonto wesizwe khange yenzeke into ye-renewal, because you want to renew i-ANC because you want to get rid of abantu aba-corrupt. Now when you implement i-principle ka-step aside umzekelo, which is part of the renewal, are implementing indlela right utarget abantu abaku-section ethile. Loo nto leyo ibangela uba ke ngoku kungabikho zinzo kumbutho olawulayo, because i-implementation of step aside ayikho fair and square but i-bias. Umzekelo kukho abantu abachaphazelekayo kumba wezonto commission, but because they belong to section kamongameli abanye la kumzekelo umuntu uzizikodo ezinye uKhodamantashe bona abakho affected. So that's why into ye-renewal ke ngoku khange ibe successful msakazi. Manje ungathini kumuntu Solwazi othi uqhekeko ngenye yengqinambe ibhekene neAfrican National Congress njengoba nawe usho? I mean announce party entsha ngokuye MK. Ngabe party esukile kwi-ANC abantu abasukile from ANC u-8 Mahashule uneparty yakhe naye yeah. But interestingly zonke ezi breakaways because the ideological difference is kungavumelani ngokwemiba ezopolitiko nomnotho. It's about uba uzikhusela kumatyala onayo nokukwazi uba nesandla kwimiba kahulumente. So it's about iziqu msasazi. But le nto yenzeka kumbutho olawulayo yinto esiyibonileyo nakumenye imibutho lapha eAfrica in particular eyazabalaza. Once ibe selulawuleni iye ilibale ngabantu babo.
I mean naseZimbabwe sibonile uqhekeka breakaways abantu abathile because of imifana needs. So into eqhelekileyo kumibutho emidala elole inkuleko. Umavuso Msimang Solwazi uke wasikaza ukuyeka eqenjini kodwa ke waphinde futhi wayesewashaya wakhuza ibuya wabuyele emuva wajika kanjalo ke noZuma nangu eseyibandakanya kanye neMK Party lena okade ukhuluma ngayo yini kalento eyenzeka eqenjini Solwazi? Well i-arguments awa-advansayo umzana uMsimang ziyavakala zivalid. Asazi ke kwi-meeting oba nayo nomndeni uMbalula ba ngeziphi izinto ekwavunyelwana ngazo bangaba maka withdraw le resignation yakhe wabuya back ke bathi iyenze uba aluze credibility which is intembeko kodwa because uthetha le endlini but yeah I mean we don't know bangaba ngeziphi izinto owaxelelwayo kanye kwathini but I don't think abantu have changed indlela abona ngayo ANC. I mean, issue implementation of its findings zakaZondo. Ise genye questions abantu basayibuza baba why to spend imali eninzi kuZondo commission but there's findings ikatarisha idust. Why is not implementwa nje? Is it to protect ANC? The ANC is talking about the renewal, but I can't implement it as a findings. Why? So you can see bangaba seriousness in terms of fighting against corruption. Zithini inhlelo zeqembu kwi-ANC kulonyaka Solwazi yini ke njeke mhlawumbe ucabanga ukuthi i-ANC ngabe ithembisa abantu bakulelizwe abalokhu bekhale njalo ngezingqinamba ababhekene nazo? Obviously, I don't think that kungentsha kodwa. Speech is about twofold. So focus on imiba yangaphakathi nemiba yangaphandle kumazwe inetwa yi-foreign policy. But as speech also is about the build up to a state of the nation address. Normally because you try to see the ANC leads and the ANC leads bashukabetet. But as a speech, a reflection of the leadership. But I don't expect the announcement as a special as incha. Maybe they will talk about the two-pot system to cushion the plight abantu affected by the cost of living. But I don't think about intentions yeah, they might talk about the plans for a power outage, which is in the but I think it's too late. It's too late to think that you can make a band to find the comfort in message yakho. Manje mangabe uthi seku late kakhulu Solwazi ukuthi bangenza lokho iqembu iAfrican National Congress ucabanga ukuthi mhlawumbe ke luzokwenza kanjani ke leli qembu lezepolitiki uma ngabe sekuzola pocketweni kulonyaka? I suppose with the breakaway of MK Yongindo, I doubt very much abuya in power. I doubt very much. If we know abuya in power, in public, but now that's why even the ANC is prepared for that. Because that's why there are conversations about the framework of the coalition arrangement. Because they know by calling the president, I'm already back in power. And unfortunately, they blame everyone. For Canada, enough. I mean, for 2019, for many, 57%. But if it is serious, next time as you move up, my friends and John, but they were comfortable. Sibonga kakhulu ke Solwazi ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisela usuku oluhle. Sibonge. Lo ke mbukeli bekusolwazi untsikelelo breakfast besixoxa naye ngombungazo weANC njengoba phela kihlanganisa iminyaka eyi12 iqembu lasungulwa. Sizixoxa lapho ke mbukeli ke ezehora lokuqala kanti manje sekuyisikhathi sokuthi sindwendwele evenkileni kodwa sawungena kwi-Euro yethu yesibili. Mangabe sibuya mbukeli sobe sesiphathele ke ehamba.